Ka All Meghalaya Karbi Association Sajisin kala lumbiang ya kikun ki hajar na kajat penriu Karbi Sya Kalampung Karbi Youth Festival Meghalaya Zone Haki Arsi Lenter ya kabala sedang nadu kalai tarik bat penkut pat hak sau tarik urisau arjar arpuar ya kabala penlong hak sedong pur 2 hari boy district hak kabalawan bensim bentalang ru daki hajar ngut ki pajba na kajat penriu Karbi na keleng ki ceka jonga jelah Lawan ru bani simbenta daki nong mikmat ki bakentup ya ba meral bonds im ubare MLA jong othain kum kongsan haka jing don lang jong ikong Magdalene sau kemi maulong ibedi MDC jong kom sning constituency kumi sembut kongsan nang ta ki nong ilam seng balang ki bakentup ya Samla Ferdinand Kharkamni ubare president jong keseng KSU nanot Kasil district unit Usamla Jason Lennox nongrum ubari presiden keseng HYC nari Bohai district Usamson Teron ubari presiden ke Karbi Student Association lembat kiwe-kiwe ki riurang ba ki longkemi ki samla kanthai bat chenrang ki balawan ban sakhi hagane ka Tamasa ban pensung tenat susu ya ketiga lempung jingya kendu ki samla Karbi layo ya ki Tynrai ki Shad haka Riam Tynrai haka Shad Tynrai bat ke Phuh ke Phieng kabalalong sisa ke jing itenat jong ketiga lempung ya kendu jong ki samla Karbi ki nong yalam jong ka All Meghalaya Karbi Association ki long ba jing temu ke hakmat jong kene jing penlong ya kene jing ya kendu kalong ban hika ya ki khun kene pateng bakin tip ya ka Rwai Tynrai ka Shad Tynrai ka ktin ka thlej bat kariti ki dustur bat kumno ban tip ki kiwe pat ki perlok Karbi ki badan shi kiwe ki jaka jong achala Meghalaya Riam ka bet ka tin ka sni ka bangi hikren kalong ka kongsan na do batar ka constitution yang dari India kala ai kerpang yagi ki riulung ki badan hagadong sate lam ini nadu ki por ki bamanswa lembaga kredit ka bahan rio ka sit schedule apo ka riti pnia jong dari India na kaban lagi hok ki kerpang
Jinglong terbang ke juni, nadu ke Riam ke bet, ke Chin ke selit, ke jinglong ke jingin, ke bagilong terbang. Giskau sarong sibun, ia kene kohok kepala ai terbang na kapantai juni langbar. Nadu pagari India kalau yok lanjut harus dan katnai spak sau penyo. Tercer miliyo ya girti peniat hakas dan katnai spak santo. But kirulung ki bapher ki badan hapo uput usam jong gadong syate lam ini nilaim nilailong kawe nagapo sa kapo nalagin pay gay pedri khasi kawe ke jogi kabukan thuk yu Riam panar hoywan nilong kawe khasi ande begidan nang hapo Meghalaya ladangin lek sapok Bangladesh kidan sibun ki produk khasi ki basak sete. Ladangin lek sapok Assam kidan sibun ki produk khasi ini ki basak Assam. Ladangin pet ki produk Garo kidan sibun jat ndriu Garo ki badan hamne kalya. Kidan don Arsya bani badan hamne ki Garo kidan Assam. Bat kidan don sibun ha Garo hapo Bangladesh. Di perlu Karbi gibi ki jongi, di Khambun kita napo Karbi yang long, adi benta di wei ki distrik, hapo Assam, Tunai ke Hinyau Patli ki distrik, Patunjuru, hapo ka Jala ke jongi, kaban hadin, Muslim kat nais pak nyo ku ar bagi layo lagi jong Jala, hangir di don di perlu Karbi gibi. Kajinya dei. Kejingelong kawai, kejingem, agar iti kedustur, ketin keselit, kesyamka kesyaman, diriti kedustur, kirat isyam, nilai lang na doon siya. Lingba ka angka, kabalanong dalam bijay beliau Karbi, nakaleng ke jala baik ke jongi, ban pensau pensap, bat kunjuru, ya ke jinglong kawai, waktin parang unity strength. Kejinglong kawai kalong kabot. Hagani kasni kapati rakhi sisen sislam kapani sisa ya kata kadak bat kabot ke jompi kum ki Karbi. Ya kabot juga len jinglen nadi. Bat contribution kapati ai. Nabi kum kita hijai beliau Karbi kita kabenta kabakra. Kum kata ke sitting MDC kabadan hamte district council hagaju kabot. Niju ai musim, niju encourage na kapor, ya kum kini ki cultural program, na kalong Haki Shad domahi, kajing liat niam na baper, kajing pensum masih, bakum tak ter. Nasmo ban ai kana bakuram ba, kani Tynrai ke jompi kesut ke shore, bakum jo kajing liat niam kadang im haduk ni isi. Walaupun di belakang, kaki niam ki baper, Tynrai dimshim nak kelet, ya kata kajing long Tynrai. Ya ka jinglong terpang jong ka association ka jongpi. Ikin dia ka pang ka pa ang kren hami ka por ka de ka jing itu shakiwe. Kadon ka jing itu khana mo wei snong. Kadon wei brio kadon ta ka jaka. Ti ka ba sniu ko kalau ba kata ka jaka ka jongbu nyimla bandrek ban riam lani ban thum ban ket. Bun satang ki maulen ha kata ka jaka. Tiu na pun khat sani bha ke kakam ka ba unle nama undang pere dumi kam bani perkhat lani ban tre na kapor rajio snow ho le chi shatai ba maulen mo bulan ke jaka joku utep ba ki factory ki jupun kam dau tau maulen te kumta ulayane kakla kat yai ban pen snow ho ya ban na ban di tau maulen Shaki perlok ki parajon, shaki nong shong thawa juga poru. Apa ki beliau ki ta banyak nanti. Na bacaka ke joku cuterwa. Te kalawan kata kacing semua dia kami sin ke joku ba ya ke jaka ke joku mishum layo bantiet nani bandi pa shaki wei. Tidak kawai kan jingwat lakut jingwat. Bandung bandang kita ki maulen kata ketrok. Tula bo ya kata di mau lain kata katrok habut jok jaka bandai
Shad kejaka kejongku. Di markum ta niyogi shisha yang kita ino. Bakai ka timut na sobrang hindi hamne. Lada ipek mo saya kesikir. Kabak jagan riulum kibari dilepcha hiduno. Ya kata culture jongki katin katilik jongki bahadu ba ki long kita dilepat kemat kita dihepat jongki di paling wan ponipan. Masuk berai saya pi dakajin ya sotu jumuka. Nadang iong ba gidei kijak bendera lepcha, dari gidei kijak bendera kasi, dari gidei kijak bendera karbi. Gidei masuk tu ia kejunglong cuman jumlah blok 1 blok 2. Blok 1 blok 2 kandai kejing ya per jumut dan kejiesun apa yang dikasih baki karbi di dalam hotel. Nah itu kejing long ilang, mentah last postman postman. Nampak juyo don kilo ki isu kebangian kilo persyak ki karbi. Dan mereka kebanga ai jumut yapi kita ki lecture ki berduno ya ka jinglom dulu dijoki hamte po skim kadai ka jindon jong juan boys don untuk beri gambar hamte hapo doan blok tu. Te takadaw so dong yapi ki perlok karbi. Kadai ko baru kami nemtaj ki golong ba ai nakalian jonga ba jongi borolang. Yin pun tikna ba ka phase 2 kalai ke bokut ke boswa balaga kamlong puntaru kamde bondon ke ji ka tumut apne jongi kita dikasih baki karbi kuburan hapo ka jelam dia tikata dika message ke bangpa nai banoso bonputuru ane opor larangi pakhat ya kita ke ji ka tumut la bangpunan ru kalau ke bak dapat ya ke jainuru ke jongi haba kum bejuk ke bonda ni dam ban yak le jumut syaki pun Samla kani ka youth festival kamong nam ka jongale julo bangion ai kilo jigran ka ba jom stegen ta sika handre kani ka phang kani nam ta jom Samla ba so ban putu syaki pun Samla jom karbi ba kide bani tresitom ilai ki observe komi dapo ajak beri jopi pidon kam ban tresitom khama sisu bana alian ke community ke jopiru pini badlong kita di papau hapo kajela kajgi badlong kita ke nukre soka bak kenamput kam kajilong nukre soka jopi nukre po district lele hapo jong sosialong henry pini ilong nuksa pat namata kini Haki Tynrai Sambuai ke blok 1 blok 2 haki report kawan lei kami kelaya henry na kita ujung ke bangi nama yang orang semua hak yang keluar pemerintah lah transfer lepas away ke recommendation jong ke government committee high business dan dari ke ini pas pemerintah kalong kita lok kaki bak bangi bersama sa hak yang terbaik kampak haru kini dibawa di pemerintah kim sudah kilo kijinya perjimut kim sudah kilo kijin ya per jumut la kadai hagabiti ke dustur katin ke tiri hitam kibapun hagai nang salam balai nak terbuka nama apa di program kibapniat di parlok karbi hadu kini dikimat bamata nilai yo di kapsi mata kata-kata ke way ke positive signs kalau penisai kira bahadu kini dibuat di unta nilai long ko way watla parlok tidon kiba persang dan siam babu kiba persang bagi alam baklah dari totip makanya kami syuk untuk di balik kami kapal pau yang register jom kilo alam hati di pulau pemerintah kemudian dan seperti yang dia haka apusan terik August arja apuri lada baklah lari ikan mau yang awal dicinja apa ungapnya yang gaji syabong syakit jom do ufnam ujomi hati te dijaga kaput na kalian jom keseng marmar kalian banhir kum kada ban air musim yang itu dipolok di masa hati te dijaga dan ripat smusi bantan pau kidon tilang yo kiba persyam ban yalang baklah hagani ka program ngayongi yang keteng jong wei usung laramba Presiden jongka KSA Samson Teron ngamtip lah idon na yang mengenai Henry ngatran didik
bania kedua bak ban song out lemba ke dialog hagi tinggi jaga haga por ka bigile na gawe por sya gawe kimdei di Karbi kiba persyang ban thanga ya kalit kawan jogi tandai didei do islam lagi we pak ijai bendru kiba persyang la peli phan ki dak naga phape na to la thengno ele to ene thang akhe apu thagla to chi ki lo ko na bani de choro lo ta semet pe ki pini hokla purotal de english thet pusita niji jidat si peli pusile le ma thala non li ma tha ko ke ati tu le thang lam pe chathani dola ase domale tu ne li kini ba ko hello na tum dak meghalaya kabiri kachime te polote mohet le kabulong te polotante ile tum Karbi akhai dopila suri throk ke bandola la pela songbong suring ko ini tu bangke opede ka sipsa pe na joine pen bang alam kerong dun bang khailong kerong dun santu ko sita pini arni ile tum kemat hananji kachini nangji alam ang pehlo non lama khai bangke akai bangke mithang akai aso kecipak lang akai mithang akai ku kecip pangrum opor sepini itu KCS pen un anke letum Karbiang lo angkan gade itu Karbiang angkan sirame itu Arunachal punon rona tu Meghalaya punon mate Nagaland punon Manipur punon along tin sitame konoma Karbi kilo itu ke panggung hari tum bor ilo lapena tum chilo jasimet per bangke ile tum da adung hai dong marle per tapo hai lo tum da dumra dolo lapeka dung tum opene muri ko do sila hai lo sita not ile tum along ning sigat pen doji phan itu khai sigat pen doji phana tum aninga matha dosi nana tum sinilo ada satele tum si kise sa jun dolo dumra jun dolo tape ke greater Guwahati jun itu non dolo tape ke Morigaon district ame thang alam biche pangbo ame thang akur biche pangbo natumata pinge ile tum sigat lo kumathasi alam tu mata si ajun seng elo la penil tum youth festival lo ta samthom pinangul elo isel hai tu mis pangro mapol ise jasimet pe ke asia khai rengnangji pulotante aupe ke tum elam iki donangji etum ajutang jubat donangji yetum apinjeng sum